Shalom, salam menjua-jua, manbandu krina, senina dengan turang ibas gelar Kristus. Jumpa kita, ibas renungan guna minggu tanggal 4 Februari tahun 2024. Sini gelar minggu seksagesima. Tapi ope kita ngorati kata di bata, mari rasi persada ukurta ras kita artoto. Bapa kami seringan ibas kini rajaan surga, mindo gegeh kami wan bandu Bapa. Ija kentisik nari yogi dengan iorati kami sada bagin karena katandu. Sini buat ibas kitab Yesaya. Sampai tidak ke kemahan dua enda guna beseh surah-surandu. Gelar tangkas na irti kami karena kai si jadi peratendu guna ilagokan kami bas keduluan enda. Maka amin pembuat tantangan godaan. Sini alakan kami bas dalani wari-wari kami. Tetap ukur kami rekamalangan man bandu saja. Kesandu si badi alamin si pengasuh kami gelah tetap setia guna dekahkan katandu. Arah anak Yesus Kristus kami erto terus mengatakan wujud. Amin. Perpuluni Tuhan kata di bata sejadi pala renungan ta ibuat bas kitab Yesaya. Mari si buka kitab Yesaya pindu 50 telu ayat si popituken seku ayat 12 kata na bagenda. Sekal kejamna perbahanan manbana, tapi igeng kena cara sinik saja ia. Bali ras anak biri-biri sinandangi igelah. Bali ras biri-biri sinandangi iguntingi buluna. Lasiti pe ia sumekah. Ya itangkap, idabuhkan hukumena, cenari baba gelak yukum mate ia. Tapi lah ise pemperdiate nasibna, amin pe ia mater kita ken dosa-dosa bang santa. Ia ikuburkan sada lubang ras kalak jahat, itanamkan ras kalak bayak. Amin apelaya pernah ngelakukan si jahat, tak melaskan kata gua. Nina Tuhan, peraten kukap, maka ia datkan keneseran. Ia mati guna persembahan pengalami dosa. Arkiteken si gedang umurna jana idana kesusurna. Ara ia jadi membagi si kusura. Kencakin israna idak cama keriahan. Ita nama maka keriahan na labu sia-sia. Suruh-suruhan kusitutus enteram kala ibahan na benar. Jana ia masih mersan hukuman enteram jelma. Arkiteken si kubrekan manbana ingan si mulia. Di tengah-tengah kalak simbelin rasir kuasa. Sebab git ia ngedeskan kesana sehmate. Karena nami kinisran bagi kalak jahat. Tapi situ huna i persana dosa terem jelma. Jana itu to kena gelah kalak jahat i alami kerina. Sejenda kata dibata sejari palas renungan ta. Alu tema kinisran labo sia-sia. Senina dengan Tuhan ibas gelar Kristus, isapa kami kakak mulihi, shalom, salam damai man banta kerina. Lit sada kuan-kuan si rusur iblaskan orang tua tanai, ngatakan ca lit upah megenggeng. Lit upah megenggeng. Kain dia kira-kira artinya. Kekalian Tuhan sekali jadi, anak di tengah jabu kami, si kelas 6 SD nuri-nuri karena kini latihanna. Nina buka-buka renan capek kal aku mak Nina. Kepekan capek Nina Arkitekan isuru tiap hari erlajar guna nguli-ngulihi pelajarna. Lenga-dengakan Nina tiap-tiap hari ia harus mabatasi berat kel arkiteken buai buku-buku si harus ibaba. Padahal dibandingkan na diri naras temanna. Buen ngeteman nasi latutus erlajar dengan latutus ku sekolah. Asal ujian nyontek ngeteman kundai Nina. Maka menabung pe. Teremen teman kuela menabung. Ibakena senae guna jajan. Sedangkan aku tutus aku erlajar. Ujian pela aku nyontek. Menabung aku rusur sama kalanai buai jajan kunina. Rebahan latih kuakap. Kekalian Tuhan ngalui ranan anak tengah jabu kami ning kami bagenda.
sia-sia kin akap du adikam tutus arlajar tutus ku sekolah. Lakin arbahan cakam jadi pintar. Adi menabung kam. Bue isi tabungan du mekam ngenda si runtung labo sia-sia. Maka tetap lalako kan si mahuli. Ning kami man anak itengah jabu. Kekalian Tuhan kam likange bagai pernah keluhan anak itengah jabundu. Tapi mungkin keluhan ibas sekala turang dengan senina si pak sana ngelaken situasi-situasi tertentu ibas keluhna. Kekalian Tuhan lid upah megenggeng artina biak sabar dengan git berkorban ibas ngalaken berbagai-bagai tantangan raskini seran pasti lid ulihna lid hasilna dengan laparna sia-sia. Kai dage si perlu lid kelibas kita gelana lid biak sabar bas kita guna ngalaken kinisran semakala sia-sia kini genggengen ta senina dengan turang ibas gelar Kristus mari perlepe si pabagesi kata dibatasi jadi pahala serenungan ta. Konteks kitab Yesaya bindu 53 enda. Ema ija bangsa Juda pak sana ringan i pembuangan. Benakan ibas bindu 40 seku bindu 55 ijema bangsa Israel pak sana itaban i Babilonia. Engkai erkiti kendosana raskini lapatuhan naman Tuhan ipediat di bata me ia italukan bangsa Babilonia. Enda bancis yoge bas Yesaya 30 ayat 8 seku ayat 10 sada. Ije bangsa enda ngenanami kinisran me. Jadi budak ia dengan menamlanai lit pengarapan naguna ibebaskan. Iba situasi sebagai Nabi Yesaya neken berita karena pembebasan sirena ibas di bata nari. Iberitakan Nabi Yesaya maka nandangi ibebaskan di bata mabangsana. Jenari taruhkan namaku Jerusalem mulihi guna menakan kegeluhan simbaru. Inubuatkan Yesaya karena sekala suruh-suruhan di bata. Suruh-suruhan sinandangi reh. Singgit ngananami kinisran. Banci sioge bas ayat pitu suku ayat 12 igambarkan maka kinisran sinanami suruh-suruhan ras uga ia menanggapi kinisran ikatakan maka bagi anak biri-biri sinandangi igelah igeng kena sini ia laya sumeka. Artina suruh-suruhan igambarkan bagi anak biri-biri layang ngelawan ngope ilebe-lebena pison tapi ancaman sini ia la siti pe ia sumeka megenggang ia la siti pe sumeka artinya tidak membuka mulutnya layang mengeluh bagilah kerina ila ko kena arkiteken lit tujun suruh-suruhan Tujuh suruh-suruhan enda emkap guna nehi praten di bata. Nabu si dosa-dosa bangsata ni naibas ayat 8. Tapi berkorban pe suruh-suruhan guna jelma sinterem ngena nami kini seran. Sada pela memperdiatekan nasib nani. Amin bagi gia ayat 10 ngatakan maka Tuhan ngerana peraten nakapsi arbahan suruh-suruhna ngenanami kinesran mate guna jadi persembahan pengalami dosa. Maka labo sia-sia kinesran sawa ipersan na dosa si enterem jenari kenca inanamina kinesran idat jama keriahan. Kenca inanamina kinesran idat nama keriahan. Artina lit ulih sinialaw kena
bekas nangananami kinisran banci siandingkan rasa kala pernanden si pak sana nimai ketubuhan sekala anak ibas bertinanari igeng kena masui ya ndehereng iya tapi kencat tubuh anak goidana rupa anak si baru tubuh bene makerina kini suin si gezap kenandai salih jadi keriahan pas bagi sini alami suruh-suruhan si inu buatkan Nabi Yesaya suruh-suruhan merujukku Yesus Kristus kahap ijaibas nebusi dosa manusia kini seran igeng kena tapi la sia-sia sebab justru mereka keriahan lah hanya manbana tapi man kerina manusia igeng kena kini seran guna nehi misi di bata janah manusia sing aku te man di bata iperdamaikan ras Tuhan di bata maka kaidah ke pesan kata di bata si seman bantai basuari si senda indah kekelain Tuhan suruh-suruhan Tuhan si tersingat ijenda emakap nubuat karena Mesias singgon deka itimai kalak cahudi si penggenapan naibas pustaka si badia padan simbaru Yesus Kristus masih nganami kinesran bali ras pengakuan Yesus man ajar-ajarna ibas Markus bindu 8 ayat 31 seku ayat 38 tapi enterem kalak Yahudi lah yang gitu man Yesus layat Yesus kap Mesias singgon dekai timai-timaina itulah pemimpin-pemimpin ras imam-imam simbelin iya arkitekan Mesias si bayang kena makap anak Daud sireh aluk kini hagan negakkan kerajaan namulihi gelah nalukan penjajah kap bangsa Romawi pak sasi labo yarap kena Mesias tubuh ibas keluarga sederhana anak tukang kayu Nazaret nari kuta ingan na tubuh ibas kuta sikiti kap Bethlehem Yesus nurikan karena kini serana kape patambil ras arapan jelma sinterem rikut peras ajar-ajar nih Tuhan Yesus teridah arah respon Petrus kencanggo ideng kena kai si turikan Tuhan Yesus iawin Petrus mo Tuhan Yesus maka ipandang na Yesus teridah maka pengarapan Petrus pengarapan doni lah ate na bagi si katakan Tuhan Yesus pemahaman na bagi pemahaman kalak sinterem pak sesi arti mainan lagi kerehan Mesias tapi arti maguna Mesias si banci menegakkan kerajaan Daud mulihi maka kalian Tuhan ngida respon Petrus merawa ma Yesus ya. Janah nina lawaslah ibas aku nari iblis perukuran perukuran manusia kap lah bagi perukuran di bata nina Yesus Tuhan Yesus surah gela ibas ngikutkan ia ajar-ajar git min ngenanami kinisran itu maka ngikutkan Yesus ngikutkan di bata labo berarti dalani wari-wari tanpa kinisran mentasi jalan tol tanpa hambatan ngikutkan Yesus berarti git ngenanami kinisran laya melang aku kan Yesus i tengah-tengah manusia si genduari nina segalanya anak manusia si suruh di bata laka mela ya pagi ngaku kan iya jadi kata di bata firman Tuhan bibasuari si senda dan ingatkan kita gela tetap ukur ya tetap ukur kita kini tekan Tuhan Yesus giambue tantangan, giambue kinisran, si arus si hadapi. Labo pagi sebanding kinisran ta
ibandingkan kinisran sinanami Yesus pe. Maka ulah kita git kelsehan. Ulah kita git jungut-jungut. Yesus ngo jadikan cita. Iukum desken kalak perdosa guna nebusi dosata. Maka ulah si pediat dirita mengeluh. Cungut-cungut lanai setia ku Tuhan. Mari geluh iwa sura-sura ni di bata. Berani menanggung tanggung jawab guna banci dalani kegeluhan rikutkan singenate Tuhan. Adi Tuhan Yesus ndai berani memikul tanggung jawab mate ikayu persilang guna nebusi dosa manusia. Ya. Enda merupakan tantangan si berat. Lah kabulit kalak simper dia kencape. Tapi ulihna idat sama kerjaan. Ibas nalankan peraten di bata. Cara kita pe kalak situ ngalokan keterkelinan. Maka kekelani Tuhan kita pe harus nabagi. Siusi biak ni Tuhan Yesus. Berani kita nalani tanggung jawab ta selaku kalak situ. Ngasup kita ngalakan berbagai-bagai tantangan ras kinisran. Amin pemberat. Telah kita maka kai pe kinisran si bentasi kita. Arah surat-surat di bata. Pasti lit ulihna. Mendatangkan hal yang baik. Jana pengasup di bata kita dalam nisa. Ibas kinisran sinanami kita. Lit nge kemalaman ate. Sebab pengarapan tetap pengenanami kinisran. Pengasup kita tetap berjuang. Pengasup kita tetap erdalan ras erdahin. Sedungna tercapai masada tujuan. Si ate di bata sidatkan. Guna jadi upah ta. Terutama upah ta emkap keterkelinan. Sekala si irbin tuas erdahin. Jam walu pagi-pagi. Mulih kape jam walu berngi. Ya. Tentu latih naringnya ia kapna. Mulih ia ko tekel daging kulana. Tapi tupung ya lo kena upah na banci tawa ia. Lupa ya nandangi kini latihan na ras kinisran singgo inanamina dupe. Sekala anak si tetap meganggang. Tutus sekolah tutus erlajar. Guna menggapai cita-cita na pe. Pasti ia lo kena upah na. Uli ibas di batanari. Sebab tiap jelma Ngom irancang di bata memasa depannya. Kerina si menghuli irancang di bata. Genduari uga kita makikan hak kebebasan ta. Guna menggapai rancangan-rancangan di bata si menghuli Git nge kita ardalan ibas dalam Tuhan. Git nge kita ngalakan berbagai-bagai tantangan reskinisran. Guna ngelakukan perhatian di bata. Ula karedekahan kita kelsehan. Malas kita berjuang cari aman. Ya. Adi bagi kita desken anak si malas erlajar laka tutus masuk sekolah. Uga apa pedungna la tercapai cita-citana. Cita-cita tinggallah mimpi. Tapi di meganggang kita desken anak sekolah si tutus. Tetap ia tutus erlajar. Meganggang ia. Uga pape ipangasup Tuhan. Maka mari kekelani Tuhan ibas minggu sexagesima. Sirtina ibas bahasa Latin sexaginta artina 60. Meminggu si peduakan persiapkan diriku prapaskah entape wari pe-60 sope paskah. Minggu mabai kita gelah tetap setia. Setia ras tetap ukur ibas ngalakan berbagai-bagai kinisran. Ibas kita ndalani geluh ta selaku kalak Kristen. Lo banci langlit kinisran si harus sinanami kita. Maka hadapi. Alu kini teken pengarapan ta kerina kinisran datangkan keriahan. Maka mari dagay si kerjakan kai si jadi tanggung jawab ta. Ya. Si pakaikan dengan si saksikan gegah kuasa si renai bas di bata nari pengasup kita guna
dalani kegeluhan ras arbage-bage kinisran. Semakasih alokan mengupah megenggeng ibas kita ngalakan arbage-bage kinisran doni enda. Tuhan jadi sekawal ta. Amin. Mari ras kita toto kita. Pengenes kami ku kam Tuhan, gelai pagagahindu kami dalankan surah-suradu. Ajari kami tetap ukur dengan setia, guna menghadapi berbagai-bagai tantangan kegeluhan enda. Labo jadi manusia si kelsehen, si malas si cari aman saja. Tapi git kami bertanggung jawab, berani ngalakan berbagai-bagai tantangan ras kinisran. Gelah banci dan kami uli si engko isikap kendu. Man bandu kami pengendes Tuhan, aranak nu Yesus Kristus kami toto. Amin.